Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours du départ correspondance, une émission de médias service diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 vers Lomé Togo. Mido gbena mi no bito yi no lao. Radio JVA Emile se mi ben kole ya. Ke mi anovio dogbede la Emmanuel pe diama ben ko Emile se. Iga ba be mi aga ba yi, mi ave nu son sronji. Ya so nu si anu pe gomi jada sina ma o. Ovo ma amenu bela mi da akpe na. Papa mi do re di ela bena wenye amesike ga nabe amenu veve si asumi asi. Bena mi aga idoaji pre o. Papa mi ga so dope gbanto ana o. Ezi ale sike wenye nu fi ala nwe tora. Papa mi ble mi alo pe da si o me. Emi bi obo nto so nya do nu me na mi. Eye wonto aga hwe. Agbon to mi adi le Yesu Kristo ben komi. Papa mi so ejiko ja senya da si o me. Bento wonto ajra jiodo. Ben nya na gede di nwele me. Kenate mi ala cheku le Yesu Kristo ben komi. Papa miso dope ada si o me. Bena wonto aba hoto tete. Ena nu si anu si mi a ondi ala. Ne ba yina wonto onti kokwe. Le Yesu Kristo ben komi. Amen. Amen. Enyo nya diha. Elom nyemenya lusita o. Yesu loma nyemenya lusita o. Eloma nyemenya lusita o. Yesu loma nyemenya lusita o. Le cavalito di latito galanu. Yesu loma nyemenya lusita o. Eloma nyemenya lusita o. Yesu loma nyemenya lusita o. Le cavalito di latito galanu. Yesu loma nyemenya lusita o. Amen. Amen. Papa nyatepe olomi pe no lo vava. Eti ta mi ata mi le gbon na be mi lan o. Emi ga va edo ame bena mi aga de mi be lo de go. Emi gba le da pe na de jisiko cha o lan o. Yo so gbe bena yo apo. Dododo bena lo ani ba de blibo. Papa akpe na o. Be wo le dodilo e Yesu Kristo be komi. Kendi amila yinyabe enu sonswaji mi le ponupo kuro luvo mebe abihoho nti ye mi yeji mi gbon do pe gbanto anye sosoke donti awo be gbanto anye sosoke mi ponupo kuri nti sugbon egbe amila yi donti vegoan eleyin mawu be lonlon elanye nu kelate jiramido nemi ko mawu be lonlon mi acha mi la te lo mi adokwe mi la lo mi anovio ye agbe ala vivi na mi ta maso inyana Emmanuel la ye jina mi Enyo maone wo mi awe to se no bobo ko no to ni ple ku ni nya se mi sike nya blanco me mi le blon ma o pe lon ti ka mi apelo me ka gbo mi la ho elo mi la te ho la me bo a pa o ma te khole ne pe gbo ma o si ojibo ko la ligba ena be to gole Yohanes fa gba le ta gba ta nga ta gbanto pipi eno ata mene pipi enyile agbo me na ma o ni lolo
et l'émission Yedia et bah des sofions les romans tabac dans l'état matin puis matin bena maouto dans il peut long là qu'on a mis un peu dio meto bobo kokwe peut nous s'aimer maouni long et bobo kokwe ni long et bobo kokwe a et n'abe mo pour long on a mis un peu dio mais les agbosso sommet quand tu es n'abena mi le Christ me voir mi tele lo me voir et des sofions bena abisike mi hola et ni mo renune mo pour long ni quoi de chido le blabla ho mais là eza pas dans les tables ne votant la gobena enelia gobena et si ne ho asile kunye me pour boule nous eye me lota la macho amebeto analo teope plus du conde o agbeta et si ne ho asile kunye me pour boule nous eye me lota la macho amebeto analo teope plus du conde o agbeta Maou Poisiaka, les désofiants bena, mi Huasire, Penkume, et Dona Boubou le Mianti, et Lomi, Tala, voilà l'oncia la Maoué Blin, voilà quand mi télé, Holonosiao, et désofiants bena, Ndele Jolé, n'y a pas de bémé. Eh ben, yedi bagrolé, yeri n'y a pas de tabla, ton vorke, puis, et ton yabe, yehoa, de edokufiam, les didi peu. Me tcholon ma voilà l'en et yata me do amen bebe di nao de dédié à l'air Yehoa de edoki fiam le jipo me tcholon ma voilà l'en et yata me do amen bebe di nao dédié à l'air Yehoa le balai bombe so didipe là ye l'omi le l'on ma vo va nous quand il l'on siam le soumia silo mi le dogbera mi le yisoleme mi le tosan nkentio mi fonpo kuro abia onti ameske gbe masoke e lolosia mate gere me bereke gbe abi le vent pas bien le vent maintenant là mate vers maintenant ogbe ava maintenant so entita e ya bena nyateva ameske nana lolo agbo lolo ma weni lolo eye ma wo domi so kaka didimeke kaka domeke la ma odi bena lolo siana sumiasi voami va kwa de shidobe nya dilao e tokpa di no pa di la e sike lolo mu lewa nke jo ma so pore nde so fiami amekola va kwa kabumele didipe ben po mo dia e ya lolo me goya dilao pro de vioya donc elle va me bena ne lolo me goa nde comme le mola et au so ame de vieux di de vieux le nena ma me à la pobe elle non pour vous elle non fa clo et de sortir be lolo me goa abile me lolo me le me wa na bena mi le pe fun la ni gba di egbe elle a be lolo me goa ni nya pe le vent peut me doudou là mais ni a plein de cieux le vent même doudou là ni encore le vent peut me doudou là ni encore ma peut lolo ma peut lolo guerre à perdre mais là et des sofiants bena le vent à dopodo le vent à la haya va ne me le mewa pao nde pepe tom tona sonemo so ye di là ni pe de sido be di là o ni de so di là on to di là ma paka e to pa di là et toi de la yok le lolo fou et lolo skene le toi di là à son et soin et au soin là amener des viao et des viao les siebena et ba des défiants les fiants ya ba de mtata les fiants et le polo lolo me goa lolo le yemewa lolo le koreme est-ce que lolo koreme fifi a des vieux et gobena et top pas dit plein non pas dit là o yo fun plein mon peu lolo et si que le meni mon peu lolo des vieux ya so deme nka jajo o so deme a des vieux là et ja no nuko e la nu e nu ya e si avo ke e le pa Moussa elle a nous si avant Moussa elle a beaucoup de sidédé lolo elle est guerre de viande
lɔlɔ le ge ɖe ɖevia me eye ma dzidzi oa ɖevia la ŋkɔ ɖevia la haya lɔlɔ ge ɖe me lɔlɔ ge ɖe me la lɔlɔ dɔ ɖevia teŋu ale gbegbe bena lɔlɔ ena bena ɖevia lɔlɔ esu ɖevia si so kaka enɔa ƒe adɔme eye desɔ fiɔ bena lɔlɔ sia la esu ɖevia si eye ɖevi sia gena dze ŋkɔ egena dzena yi ƒe amenyenye me egena dzena yi ƒe amenyenye me eye ne lɔlɔ ge ɖe ƒe amenyenye si ke nye ƒe luvɔ la ɖevi sia hayana eye ɖene sɔ fiɔ be ɖevi sia la ma ƒe lɔlɔ sue si le agbɔsɔsɔ me voa nu si ke mi va kpɔ de desue nye gbãtɔ la bena lɔlɔ si ke me le mía me wɔ la ena bena tsakatsaka ko ʋuʋu vana ye abi vana luvɔ me na mi esi ke lɔlɔa mle ye abi va luvɔ me na o la o ma te sɔ ke o elabe sɔsɔ ke kpedo lɔlɔ ezɔna ne o te sɔ ke na la anya be mɔ ƒe lɔlɔ le wo me le agbɔsɔsɔ me lɔlɔ manɔmeme ena bena míatɔ kudo mía dzilawoa wɔme te sɔ ke wa nɔnɔewo ye o kpɔ kple ŋku kpɔ esi ke lɔlɔ le wa me la wɔme te sɔ ke na wa nɔnɔewo gale mo wa nusɔ dzana gɔvɔa esɔ la patapa do ne me alo nyɔnua tsa sɔ la patapa do ne me eye ɖevi siawo le nenema me nua kpɔ aɖe ŋkɔ la te kpla le nu sia me o ŋkɔ la te xɔ le nu sia me o watsɔ ma te sɔ ke gbe ɖeke gbe o wova kpɔ de desi do bena papa ŋlɔ mama aleke ya dze o eye mama tsa ŋlɔ papa aleke ya dze o la wa eɖe sɔ fiɔ bena lɔlɔm le me voa ɖoŋti le ne ena be yehowa ŋutɔ le yɔ mi bena yenyi lɔlɔ mi va ene mi va kpɔa la il a sɔ lɔlɔ sia akɔ le mía me eti ta be eɖo ƒomea anyi bena le eƒomea me ye lɔlɔ ɖo la nɔ ƒomea me ye lɔlɔ ɖo la nɔ akonka ƒomea me ye lɔlɔ aɖɔ kaka gbango ame ke nyi lɔlɔ na la enyi etɔ ƒe dɔdasi enyi bena yanɔ ma lɔlɔ na me kɔ ne esrɔ̃a gbã aɖe sɔ fiɔ eye lɔlɔ sia la ne gbango le srɔ̃a dzi la ela gbango le ɖeviawo tsa dzi va nke va do desi do me va le me voa la dodo le mekpɔ vɔ na o ewe ke ne le do to mía mekpɔ vɔ na o ewe ke ne se mía ƒe nuƒoƒoƒoa yehowa be mekpɔ vɔ na o o la trɔtrɔ sɔ mɔa yeye tsyɔ azɔ elabena mawu lɔ nyawo gbɔ mawu tɔ ƒo adegbe bena mi xɔ asi le ƒe ŋkume bobo le mía ŋuti elɔ mi ta be so didiƒe ke la yesɔ lɔlɔ ma vɔ sɔ ŋkɔ sɔ lɔ mi eye bagblɔ le nubabla ye ya me be romatɔ va gbalẽ ta amatɔ kuku amatɔ me bena mawu ɖɔ eƒe lɔlɔa ŋkɔ eɖɔli sɔ kɔ le míaƒe dziwo me to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana me amen mawu na mi ma ƒe lɔlɔ enti ta lɔlɔ sia la mi bla ʋli vievie axɔ lɔlɔ sia menyi ame ɖe gbe gbɔ mi la yi ɖe xɔ mawu ƒe na mi lɔlɔ sia ye tɔ gbɔ bena mi kpɔ le koklonɔwo koklonɔ yɔna viawo ye viawo nɔna yewo be awɔdame la mi va mianɔ mawo ƒe awɔdame mianɔ mawo ƒe ŋkume mawo ƒe ŋkume ye mawo ƒe lɔlɔ suna me si le fi ɖe kpe mi le miaƒe xɔ mawu gbɔ kpo mi la te va ava xɔ lɔlɔ sia eye lɔlɔ sia la mawu ye nyi menye agbetɔ ƒe lɔlɔ ye o mawu ƒe lɔlɔ ye enti ta mawu gbɔ eye mi la xɔ lɔlɔ sia le mi la nɔ gbɔ eye mi la xɔ yi ƒe yezo mawo ƒe yezo enye ƒe lɔlɔ eye la ge ɖe aƒe luvɔ me eye wo luvɔ la akpɔ hayahaya enya ɖe le madame sia. Nyateƒe lɔlɔa mawu be lɔlɔa kesɔ do mía mea be míatsɔ mía nu me na míabe viwoa enye gɔmedokpe na agbetɔ be agbenɔnɔ nyuie enye gɔmedokpe na agbetɔ ŋutɔ be dedienɔnɔ nyateƒe ne mawu be lɔlɔa le ƒome ɖe mea toa ela ma lɔlɔa kuɖo srɔ̃a ye woame evea la me kuɖo viwoa elɔlɔa le nye nu ke kaɖeɖe lɔlɔa mi la kpɔe le míaƒe kaɖeɖewo me kaɖeɖe le dzilawo kuɖo ɖeviwo dome lɔlɔa ele nye nuƒoƒoƒo wɔnawo afɔɖeɖewo wola kpɔe bena lɔlɔ le nene be ƒome me voa ne va ve me be kaɖeɖea mu le teƒe o afɔɖeɖewo mu le teƒe o ye nuƒoƒoƒo le ŋutifafa ku dzigbɔɖe blewume mu le teƒea
efion bena nde le defu le funu nde mu le ye tepe le funu e defion bena abiole ye ejibi bio kudo e nyamado ta kudo nuko mi atomi mlejia e vazina mi ajibe mi agbne kudo mi awe wa enwa munye eye ntie maule eye maule no te poso mi agbo mo ntie maudo pomedo mawa ebe tamedo do na pomeni bena mia no yebe lonlon me e mia no yi mia no zon lebe lonlon me mia no si lebe lonlon me mia no me na mia be dio so jijime so yijime donc alonlon benu ya ke mi le gloa enyende kenye tado jinu vevevevede le pomeme na mawu ta mia jababa bena mia so dele me mia so dele me ne mi gbe po ajesi bena o lonlon mu le mia me emi va ma ugboa mi doje sipa ma wi ala na li ebe lonlon ni mi gbe ko ma ube lonlon e la pere mi anti bena mi acha mi alo mi asun ku mi abe bio chola lo mi kadede ala nyo nya te pe lonlon be doda si o sugbo lonlon be nbia bi o sugbo wa ehiana amegbeto ta ma wi le pere mi anti sọ yẹ di a nígbà tí bẹ lọlọ ní akpọkpọ rẹ nu mi yí bẹ àtúnú lè fi abẹ náà kofi mo lọ o mo nyà ẹni o seri mo lọ o esọnyẹ mo lọ o a o mo nene ma ẹni o lọlọ dọdasi ẹni dọwọwọ ẹni kpọrẹ nu kpẹsọ ká devi mẹkẹ la ọdún adesọ fiọ devi abẹ náà yẹ lọ devi ato dọwọwọ kple nọnọ mi nyọ mẹ mi nye devi ayi sukulu agin alo devi ayi sukulu mo ọdọ nyẹ ro ẹlẹ aho mi ọna dọ nyẹ ro wa lọlọ sike o sọlọ lọ ẹgàn mẹ bẹ náà anọ fo yẹ anọ tó bẹbẹ sọsẹ ní la mi nye lọlọ so ma o gbọ devi awọ ọdọ mu ọdọ eya mi nyi bẹ mi desọ fiọ bẹ náà o ma lọ o la bàtọ lọ ẹ wúlé kí o lọna san aba lọ ẹ wúlé nẹma adesọ fiọ bẹ náà lọlọ siala mi bẹ wọ ọdọ kí n gbẹ lẹ xɔ yọ lọlọ fata lọlọ nana ẹni e la desọ fiọ de via so kaka pa dọmẹkẹ eye dzilawo kpɔ ɖe nua so kaka de via kaka gake ye nyɔnu afɔfu eye nusua lɔlɔ le me la nɔnɔmewo le wɔna sɔ dena sɔ fiɔ bɛ na lɔ ɖevi sia ena be ɖevi sia la gake me wofɔ eme fu la ɔnɔ gblɔ nyanyɔwo anɔ dziha viviwo tsɔtsihawo anɔ gblɔ mawu nya nɛ anɔ li asi ƒodoa dzi eye ne ɖeviawo dzi la nu si ke ne hiã ɖevia gbã enyi bena ɖevi gbogbo no lea akisi na wo akplasi kɔ na wo lɔlɔa ƒe gbeawoe wɔ mi ba gbɔ be adzo wa ye lɔ awo oɖo akisi la lɔgo dzi nɛ alo akplasi kɔ nɛ alo afɛ alo sɔyedzi la aɖe sɔfia bena nkatema ye lɔ mi nyagbɔ to nka me afɛ akplasi kɔ nɛ akisi nɛ ale ma si la si me anɔ gblɔ nyanyɔwo nɛ la eɖe sɔfia bena nusiko le ɔgbɔn gbɛ la oɖe sɔfia be le lɔ ɖevia lɔlɔa de dɔwɔwɔ enyi menyi be agble kunu yo kpɔ ɖe nu ne mi si tsã ne mi yamegaxo tsã la lɔlɔa dɔdasi enyi aɖe sɔfia agblẽ nua be wobe amegaxo bena tsi sɛ me lɔ nya gbɔ ŋutɔ alo tsi sɛ je t'aime awo ewɔn ya le le agaƒu si ne de ameawo edɔwɔwɔ ye eɖo la dzi amea ƒe lɔlɔ ƒe gbe lɔlɔ ƒe gbe le amesiamesi mawo ke ɖo mía esɔ lɔlɔ ƒe gbe de mía me eye no sɔ ŋɖe wowɔ ŋɖe wogblɔna ame ɖe bena ye lɔ eme nya gbɔa ame ɖewo le exɔ si be ole koye eye ame ɖewo lea no kpɔ du ole kpɔ ame ŋkume tsã elabe nukatsi ole kpɔ ŋkume na lo menye be lɔlɔ me gbea wɔ ame ɖewo be akasi tse da alɔ dzo le ŋtsi zi ɖeka be awo mba kasi ye ŋtsi o me lɔlɔ me gbea be lɔlɔ me gbea wɔ ame ɖewo lea no eye wova gbɔ bena de anɔ se nu si ke ne le dzɔ ɖe ye dzia wɔnɔ ƒonuƒo anɔ keto anɔ se eye anɔ ɖo ŋtsi na wo ame ɖewo lea wodzina bena
le amele gboa ntina o ke gba mo le ka ko no gboa o ti chavo mi lolo me gbe o lolo me gbe a do ni e no go be l'amour en kata je t'aime c'est un acte go be do ni no me nyore ni be na adele ame anku me la agbon na me be na re lekeleke to a o bore nu amolo le anu na onu a adasihre na nku me na o ela go gun be a o odoku jinia e na jijore na o ba amolo le anu na onu a odo na nku me sisini nto bore nu odo na nku me mi be lolo me gbe yo mi bra wa siasia anya mi no pe lolo me gbe e no nya me same onya holo o esro o pe vi o pe lolo me go pe gbe la wow tu kala ke mtaba ba ha mo ame same pe lolo e donc ame sike o so nanana e da pe ya da si re ku me ni a to na me ro ke lo so nanana o ja do pe o la ho pe o do ku me mi ye o amolo le tina jiji be no gbon be na awo awi ko do a enya ntoro oh fine oh awa je nto eyin be lolo be gbe la jijone alo agbonya ni be wo nya oh maula o nde la pa gbo me maula venu la pon ko gbe dede ron enya amolo be lolo me gbe amolo be lolo me gbe eyin be na wa no wa gbo ana ka sempu do borenu bere ka gbe a me sisire que le dor peut garder et jamais tenir ici kassia game gboso don me quoi e ba le si quoi e ba tojo le gboso don quoi e ba le si ba tojo le gboso don quoi de vieux va le gbere ka we te papa o mo lo yo nya gbo nke le joma bo e mi se le nya sie ni do ho mi le mi abre vieux be a o papa mo lo yo nya gbo bo nke le jo le ke mi le gbo nya mo be papa yo le toro be lo nya gbo omlo yo nya gbo if you ko le tibe awo nan ye ve de me ko tso so kwa nu tse kwa tia di va na le de va na le canapé ame nke jo de vi nyom vi va na ma tadi do me to na la hada me so le di ko ti dine a hada pune e amega ho to le gbodo le le asizo to mene be papa mi siko le dia bata so gbo wa e be ga me a inte le kasemi be ga me a et do home e fa vie le devi sur là et ose yente ose be le lo mi nyagbo ndule awule oyina school ga on ale ke kuto de bio o won tunu si agrane ya e fa vie le home yele tutu ku me so si so le ba na le wa gbo be nko le di ko won e de sha de le point be nu po so gbo angbe a ye po de si do be na ye gble de bio do me kle e na ba me sugbon e gale wa si non me lo wa si voir lorsque la défiant de vieux hommes les désofiant pour le monde patapata ojo donc be mi fiam le sku koko re po gare me de vieux gobena yo to amorobe jerika ipona ye to le kosira me jerika ipona ye to le kosira me kosira gbe so gadre so ye le gave po ye opona ye to e klo yi so le me gbo ba pa e ba so le bu me e jo le ke de vision la no lo madame nyare la siwa le tepe gobena lolo ya kadede no ela edola no jila kuro devio dome nenye bena ole odo pepe ole wanti ole jagbagba do amogro bi oyele wa vude ye sron ko ebe bi o tai ole wa vu pepe ole kudu pepe ole hen dudu aba ole hen gava bo o mu le po wo nto o mu le se apo gbe vivia o pardon o mu le se nyade so gbo o o le didi pena o debi do le a o ma te kasi wa tonti o gan bena wa to chamu kasi wanti po o gbe si bo po a o ma gba te so e ba wa ba si so ka wa to debi do le a no la bi onu chan o ma te gogo wa to wa no ji o la to enu wa ka plan o si bebe o le odo afan ko afan ojo lo wa vu agbogbo le jagbagba le pui o mu le dide me o voir vidéo mu de bribo e gombena gabe dopele e dudu achabe dopele wa wo to cha po dopia le devio be jime devio be susu me devio ba gbeme entia sibeleke be gbon vaya ame si ame kure be lonlo be gbe amele jipo be na
ya se to begbe ya se no begbe ame de ji ko be to ni do sen ne kapu be ija gbagba lo o alo ye wona dolo alo ye enu jenelo ame de ji won ame de ji ko be na de ne ile wonde aye to ni ba nu egbo icha ni ba no da lo me kudu alo ye no ni ba nu egbo enu o le vovovo ke lon bi o gbogbo de no kamila jagbagba be na mi la do to nu fiofio ya nkan de ji be na ela pere mi anti amere pokola so dele me ke la donde do le e pome ame ela donde do le kadede le pome kudo jira de vio dome ta ma won to ni de mi gbe na ibenya ni a pon pokoro ku bibi kanti e ko ta mi ti li suare yo donc nous sommes en train de parler du cours biblique par correspondance. Nous voulons remercier ceux qui ont déjà commencé et nous voulons les encourager de continuer pour achever. Ceux qui ont pris des cours dans les lieux de dépôt, s'il vous plaît, faites et venez déposer pour qu'on puisse évoluer, avancer ensemble. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Donc, nous vous rappelons encore les cours bibliques par correspondance qui vous font du bien, qui ne feront que nous aider à croître dans nos relations avec Dieu, dans la connaissance de Dieu. Nos lieux de dépôt, nous pouvons les trouver à Auto-École Petit Jésus, en face de l'église catholique au coin séminaire. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao Beklikame. Pharmacie Adonai, à Agoué, non loin de Philopac. Centre communautaire de Baie. Et nous pouvons les trouver dans ces lieux. Et nous le faisons aussi par poste. Je vais laisser Emmanuel va vous donner le contact. Bon, ceux qui ont l'intention de faire par la poste, qui sont loin de Lomé, c'est possible de faire les cours bibliques par exemple par la poste. Média 7 division, cours biblique par correspondance BP 60254, Lomé Togo. Média 7 division, cours biblique par correspondance BP 60254, Lomé Togo. Ceux qui voulaient faire par l'internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch et vous êtes les bienvenus. Ou si vous nous contactez, vous nous appelez 70 41 09 27 70 41 09 27 Move 99 48 35 45 99 48 35 45. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Vous êtes les bienvenus. Amen. Papa, amenuvela fofomi de akpena. Ela bena ela plomi va doame ye wonto oyidoaji tomianti. Papa mi da akpena de etosi o senya. Ejisi o menya gero. Papa mi bio ben agbe. Ne gero etoame ne gere ejiome. Eye wo musen ne demegbe na enyasi o katanse. Be ne trozo agbele wame, ne trozo dowo le wame, ne trozo katutu le wame, ne trozo ntifafa, ne trozo enunye le wame. Le Yesu Kristo ben comme donc c'est obena. Zale siko sela ne nyole wame be waso do dowo wame. Bena papa won continue encore le pome wame, le kadede wame. Le Yesu Kristo ben comme mi garçon mo e modo to patangbe si ome. Bena wasini no aji wa menu vevene gbagoro aji eye do pe apatan papa wa me vevene gbago bena edo ateji yi le Yesu Kristo ben come. Amen. 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 C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par l'unité à service diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email
msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 B Lomé Togo. Bien plus qu'une radio. Bien plus qu'une radio.